Sikhanzisa i-Center ke for Disease and Control laphayana ke kufuna ukuthi ngiyibite kahle i-Centers for Disease Control and Prevention laphayana eMelika ike yaqwayisa ke ukuthi live lakangwane selisebungodini lobukhulu nge-COVID-19 ixwayisa ke ukuthi bantu lokufaka ekhathi ke ama-citizens abo bangaseti lapha ke eveni lakangwane noma ke nabeta kubonakalise ukuthi ke baya-vaccinate noma bayajova bathi-ke futhi-ke noma sebajoviwe bade ukuthi kungenzeka bayithole i-COVID-19 ingabe nina nisebenza ningemanesi nithini ngale statement asibona nesalathi sibonge lokuthola lethuba ukuthi mhlawumbe singaphawula unako lo kushona mamelika umuntu akasho mphakathi ukuthi besihlangene nje singesi sonke siphelele leadership singilama-principal officers sibuka sikhulumisa nje lesimo ukuthi lesimo sesigabeni lesibe kakhulu tibhedlela setigcwele bonesi sebane-burnout already bonesi bede ne-motivation nje lekhona ngalokuthi siyashoda empeleni nathi singasho lokuthi siyawaxwayisa emaswati kuthi vele nawo emaswati ngaphandle kwalaba bekhamba emaswati asemgodini asemgodini emaswati ngekuthi hulumende walile kulekelela emaswati ngekuthi ente lokufanele namsho njalo umphakathi isho ukuthi silasikhona khona nje sikhuluma ukuthi siyajova namusha sijova nge-donation kuze kuba ngu-Agasti inyanga yaka-8 kuhle uhulumende lakwempilo kusemketaba bekuvikela emaswati ngokuthi asithole le-vaccine ngaphandle kokuthi nje amele i-donation lokho-ke kulibeka esimeni lesimo Sikhanzisa ingabe solo kwaqala i-COVID kukhona like wakuthenga hulumende lokuphuma kumbe ekhikhini lembuso noma solomane kumokela wona ke ama-donation solo iqalile ku-vaccine mphakathi solo sisebenza nje ne-donation nalabajova leya-AstraZeneca abakayitholi idosi yabo yesibili solo bemele-ke ukuthi nakwenteka siyithola leyo donation bese bathola idosi yesibili nemithi nje letinsita mphakathi atikho kahle eveni lakangwane because uhulumende akatengi sabathe ukuthi kube khona lakwentako kulwa nalesimo lokubuhlungu-ke mphakathi ukuthi kude-ke nalabo nesi labenele uhulumende besibheke ukuthi angachasha abonesi ukuthi kutosetshenzwa kulwe nalesimo kodwa kubonakala ukuthi akadiniseli neze neze kubi kakhulu lokwentekako and kuzwisa buhlungu kakhulu thina siyinhlangano yabonesi ukuthi bonesi solo bayazama bayazikhandla but uhulumende kude nje incane nje motivation la yentako ake ngisho nakuthakathi bona kusuke lokubudile but nje ngifuna kusho maswadi abo akubona nakule sikubonako sibonesi itolo lokwentekile bonesi baphumile bayosebenza bekukhona nema-security forces kuleyo ndzawo bonesi bayasebenza abaningi bamsho nje nelanji but khona laba bema-security forces sababona sebalethelwa kudla batodla uyabona lokuthi vele kude nje lokuhle kulumende lakubukako ngabonesi and kusimo lesibi kakhulu phakathi lokulesikubonako ingabe-ke sesephetha ke bhekiswako nimanesi nibuka ukuthi uma kwenteka senyukela lesimo sitawulungiseka kanjani mphakathi kulukhuni kusho ukuthi lesimo singasilungisa kanjani pese mina nje lengingakusho ukuthi emaswati asale wona sekathi vikela wona ngoba uhulumende sewehlele emaswati sale entatongwe taba ukuthi ativikele
ngifuna ukukhuluma kumaSwazi lokhanza ukuthi ale emakhayeni mina ngawacela emaswazi makwenteka uphuma kabi manje wente isaba sekuthi uyayigcoka imask nangabe unawo lawo masenti uyithenge leyo sanitizer nangabe mhlawumbe uvakasha kamakhelwane khona leyo kucela noma ngase uyocela kuswayi asifale sinemaswazi simane sifale sivikela sifake labo bomaski sizame lokuthi sisanitize sizame lokuthi sigeze nesandla ngoba uhulumende ngewehlulekile ukuthi ento etaba letingcono bengingacela nemaswazi ukuthi ilawo lahamba ngalama public transport siyathi nalabo bamakhulu ukuthi ibhizinisi uhulumende ukhuphule bopetrol sekude labakutholanga kodwa manje sizame singasagcwali kakhulu ngoba lesimo side kakhulu msakazi manje sizame ukuthi sifikele masingena esitolo asimane sizameni kwenta le-social distancing lesimo sibi sengithi lesingasifita ngoba uhulumende wehlulekile kunakekele emaswazi.